Mo akwa Badwam TV Badwam eso no sia akakra na abono sia kase no na mede ebro sam no ne yetodwa wo mu bi ya obeti ene ye bepaw ye right based approach kwan ya ye faso na enipa ye mfa ahudie ye betumi aye ne a wose ye ya obi ntietia so no ye de ehonsam ebebro na fe yakọ bukanche adehye ye wo ho esusu se assembly abato beba so nti enene wo mo kwan ada ho no mu ano afeye na contractor aba wo yeso adwuma no ne nsem bi na no pay mede browse Adom TV Badwam kase wo hwa me live on Go TV channel 119 DSTV channel 280 YouTube Adom TV tube akonya ne banso a yebedam live wo Facebook/Adom TV extra medin de afia amankwa tamaklu afia ne de mientie se de nsem ni nchiremu etie ene ya make say your kwan ya ye befa so na adehye womo ebenya womo ho de obi pe ne nsa ebeka yentietia woni kro no ne fa hudie eso no ene ye ombepa ho entoma na tumi aboma mofra ene memma nyina so eho ban a Adom kase ne pani edin komo in social protection lip any capitation grant na NHIS ne de keka ho no yen hu ne sese bio aban ada se mwabi na aban de boa ba be hu se ye aban asede sede obeye because hwehwema ya ye Sengana ne other partners or social protection platform and we say on PMP ye ne se bi omo lip beneficiaries and yom kasa na sisika no emba ya aban delay kra ayo omo funesi ana on fan say oh aban ye omo mu akese bi ntina ade na emma empo na so omo bre mpa omo mpese omo kan ho asem but o hwe emra mu na obi a benefit from either lip na capitation grant na NHIS na de didi so no enye se bio aban o ebi na oye ti se na sade na eso oye nti that is basically the China Jumedie no ye launch na the good thing is enye Sengana ene ye partners pe ye hu no ye hu se ya ban so dinti partnership no involve adehye ya wo bukanche wo atweman wabiaja wasantemantemu se ye wo nwanwa wo kwan wo maka mpanifo ampemwa nanso enedi wo hunu se wo de grade ebesi so a wo mu siesie na wo susu se bia na district assembly election ebeba so 19th enti no wo mahase di dwuma bi atise adehye ni Adom TV kase edi nkoboy enokre emese yo wani hu se omode machines abaso yeso adwuma na yenim de se bia abana omobeto no nti for assemblyman for no nti no mo ye de ede yenim ne mom de ye hu se mo ye bridges ne gutters no ye bompa ye se de mo de ahokeka ye no ento aso saa we de ye da abana sipa se afi de nyame bi kwam na omo ye kwan amaye na de sense onkoso ano nya ntentem amu mejanto se politics omo nya ntentem mai se de be ya ombegu kota na mai na se ye bre pa wa omo ka se su kire mu se omo ka kire mpanimfo esi de mo firi kwana eya ase no omo emfa nko wie na enkame nko ye se omo to aba no wie a omo asanse se omo mfidie nyina asan afiri so ye hu bi bebre na mom ye wogidie se na aso ya su die ehu se omo ampanyini onye adom no omo aye na enwie peye na moment koye se ye den se beka gates na ewia na agakọ enso tokra de na ne kon kra ye de ne kra beto aba no de mo pesa ye san eto aba mamunti mo ye kwan mo nye so mo ya eye ni nyina ka gana ho ya de ye kusa wi trim amansa cha me kwadwo bi mreku amanebo asa Executive Director ya wono na da nuclear power Ghana ano se yenhwe ni mo nyame ya dom a ebedu eye 2030 de na Ghana de edi kan kra eye nuclear power plant no yenso yenya bi woni Adom kase atwaso so to me say you be a bit messy power plant
ne targets ni so ade say 2030 ne dey be say obenya first unit right here sa roadmap in 2015 tie guso yen change target. Anusi yepe ena ora wisdom ahiataku togobo director of the renewable biopower authority ano ekade to aso say ansa na oman Ghana betimi ahye na nyina mahode mo kena no ohia nyina mahode omanfo betimi atuaka the senti ena ho behia say nuclear power plant awode bei obibia ebesom no ate ase Ghana say ye pese ye add value to ye resources ye here electricity ne bonyede. And one of the sure options of Obenya is nuclear. We can find electricity from oil. Now we talk oil from outside. To me compete. To me talk oil I generate electricity. I will need India and China be competing because almost nuclear. So that is why because the Ghana per se ye industrialize here. Even here pass yes we are working. The steps are countries are more industrializing. National Youth Authority mpenifo de to Ghana mabunu nyina nim se afi International Volunteers Day no wonfo ho enhyem na wonkosom e wo schools ahodo mu hospitals, churches, mosque I won communities mu Adom kase etwaso yenye ya adwene se ye sebio ye kwa akohye eye tokuro dakuru bi na yakodi ho nkomo ne asori akọ debi yesi na wotwida ni nyina yedi si ho na ya tudini se community service sa na wotwi ya ye ka ho asemi yesi obi bia waye na adwene se opese oye bibi de boa ne man wode boa ne kuro wode aboa amansan de onfanye bibi kakra emfa moa enu nti from 5th of December ye di anim ye ekopim the 9th of December ye de asi wode ama ye nyina ye ho ni titru ne mabunu se fa ho hyemu bi na community service na ye ka no nso ye bibi na enye enkaye dum emfama krono oman no eni wiase nyina se emre we dru ye no nso wode wa sori wode wukuo wode wadwuma wode bibia so kokowura mu ede ye bibi ede boaye afen so wode atudwa se afimpinu ene edunu nan na National Youth Authority ebenya mfi edunum na omampani ade danko akufo ado etu safi nesi hono amemebunu ne sento atoma mebunu se NYA the logo design challenge na afi obi a obetumi aye nwom ama wode adi sa afidi dai yetu anamo bi obi a obetumi aboa ye ne etima develop ye logo anniversary logo ye to so biu enam se 50th anniversary ntino team song ye pese ye didi sa afahye so no ye no so ye jama Ghana mabunu no mu nyina do mu ntuma bebo ye dia no ne no so o ma ye ho competition ye pe babuna obetimi aboa ye no atima ma ye the best song watu abatan no 4 tichi wonu ma womo eda prospective senior high and technical and vocational schools no ano womo hu ye pa na school akendefo no mo anada womo amwo free sanhye na Ghana Education Service for aye ede ama wo ma no ankwankodi ba bi foforo Adom TV kase etwaso last year ana future mu no ene yehu se bribi ekoso wo afofrofo a womere ko secondary school no yehu se na akoye se prospectus no ebo akosuru bebre ebi ye obehu school bi 11,000 10,000 9,000 6,000 die sokra na etieti media house so na ye de aso to parent ni ade a ene de ekoso no yehu se ekobi antimi ansore anyina ebiri mu besanga dane free SHS na sanga ye school fee paying enunti ena enne yeti se me Dr. Eric Cancer any ni paying for the formalize or harmonize prospectus aban yes ye beba the young adwene ne ho den beba be 30 the culture abufo ne say omo mani yedin na ni titiru omo eni bi ne se okono so yoje na wuntimi entua
say yen we no so yen telephone numbers also and yere ko rural areas no so and community radio stations no na afiase akasa ho nti obi afre yen a school ko no na omo ye ne sa na ye be mama so ate na ya magi yes nso as oswafo ya ohwa manwen sam so meche interior wagina ban ni tumi so edenhye na to nkwanta adehye ya wo mo oti mantam no so anura ena hyase a enu anwumre no num ena ahomache no nsian anopai ena wo mo sorry ni nyina no mentime ho ase bia ma ne mu so ewo Oswafo hwe fisemeso ewe futu a otimantam no Security Council edema no ejina wo executive instrument so ede wo shenda eto nkwanta kura enu wo otimantam no mu eso na se wo kyerede a efie na anwumre no num ekoso okina no pa no nsia eni kwan se ohunu obi a wabonten ya we no ebeto aso akopem se impanyefo sanso eba beka ho nsem ebiem ne senti Ghana ban no de adesere etukromafo mo hon mu nyina no se adaworoma emre ya wo mo ahye no wo mu ndeso na adwobra wentumi embra na so ne nyina ho no won krata asoye ne de betu dwa no Ghana ban no se asudua se wo mo dwoshenda ato nkwanta kro ne nyina eso ne senti onipa bi obehu no so nam kro ne mu anase wo nam no kura nkode bia no o mema aposifo elbo nsra e wo honom no ayere wo mo epachi sai nkratai oswafo hwe fisemeso ambrozewi ena nensa ehyasie Mamenyina no so na Adom TV Badwam kase no ha na bema kwan na media siase da yodia oje bre hwe yinti nemum kosoa na hwe me ba sesi a be 2 minutes ye ba na sama ka